Amen. Salamat suficiente para o teu papel. Awal você lava no nabo fama e aceitação. O le fama o foi o yo vai fama baula valera. E also be atulia yo. Psalms 117 verse 2 says, "For his merciful kindness is great towards us, and the truth of the Lord endures forever." Praise the Lord. Amen. We want to thank God for his merciful kindness that is so great towards us. Amen. He has kept us throughout another week, and we thank him for all that he is doing. Amen. He deserves the best of our worship, don't you think? He deserves the best of our praise. Amen. So as we worship tonight, we want to say hello. Thank you, church family, for being here. To our spiritual parents, Pastor Fatu, and Pastor Martin, we also want to say hello to those of you who are tuning in. Thank you for worshiping
to hear from your word. God, we pray that we don't want to do any of this without your presence. So Holy Spirit, we pray that you invade our hearts, invade this place tonight, God, and just have your divine way, God. Feel my oil on, but your tattoo to my futa. Ile meia fiafi to my mato today. Here for you, send me I am normal, I'm for you to my mato to my now, me oil is you, mato to my now, me alone, but you is you. I feel my oil is you, tattoo my futa, ile meia fiafi. O meu mato to fire, we thank you, Lord. We glorify your name.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, thank you. So slide my oil to Todo le tua nisi ko isa fia nai fia au ngā wenga le aso le tua. Aftai lo tau singa manuia e mato upa te ngā. Au le tatalo le tua le nea fia fi wha opo mai se malo si fau le tua. Ne ia mato whalo lo wai matu na atu mato tangata ato tua ni a te oe. Whata aua ina le nea anoa le tua. So ani mai lewa fio o ne iai ni mea whala me lawe le tua mato whalo lo ne fo. Nano pa ia, whai alo whina ngalu e lo mātou loto le ni aso le tua le tālo le atama, wia mai mātou maftanga nei po, tu mau ia te oe le ni ima, nei māso mai o le whababau lau. Amen, amen. Te lo ngam ta poita to la nalo, thank you, may be seated in the presence of God. Ia le tua le ni po e tani aso, lo lava le. Nalosi for tato aso de aso e foi tato sandinga fato e la storia de aso che ho segnato e tato tato e tuo tato le namo o mio primo tuo lo fa tuo ya con le mie non hai fa fuori e io ho tato il tuo ya ia tu ma che una famiglia e una tanto Kerisiano o per le tele ma non sai Nese whakapare o tātou i ai whai nei bai tau whenata. Ia whamomua pere atu e me oma. O ia lawa sosi o tātou mangia. O ia whai ngati whaatua toina o tātou whaatua tua. Ia ai malora whamalosi nei po. A tau lofa atu e le swafa man malo iso keriso. E mata tātou Kerisiano so se tasi ko mwhaina maua mai fo ia le nei sauninga. Ia ala i uma ea ia nei le atu le whamamia atu i ate oe. Se le sila ne aso ia whamawia te le tua i te oe. Ai pe ona masani aere a mataino tātou whanutalo ia e matalawe upo le tua tai tai tātou whanutalo. Whailo ia te oe tu spaia, whamamore tu se o whamsino. Whamsino lana tātou e lua. Alona whai upo e skumaleono, se o le whai upo e skumaleiva. Greetings in the mighty name of Jesus to all of our Midway family friends. It's good to have all of you here this evening for our midweek service, our weekly Bible study and prayer meeting. I just want to say thank you for making yourselves available. And we pray for God's blessings as we continue our prayer meeting tonight through devotion of His Word and then spending some time in prayer. Those of you who are tuning in online, we also like to greet you in the name of Jesus. Thank you for allowing us to be part of your evening tonight, and we pray that this service will be a blessing to you. Judges chapter 2, verse 16 through 19. If you have your Bibles, please turn there with me to the book of Judges, chapter 2, verse 16 through 19. Tonight I'll be reading from the NIV version, but if you have it, you can follow along. From a signal on Taupa Lua, from Mole Lapo, Maneta, to Faito Fatasiai, either Faito Westuma Leono, say or Faito Westuma Leva, Faito Moa, yeah. To Faito Fatasiai from Mole. Famasino non Taupa Lua, Ipa Aulona Faito Westuma Leono, say or Faito Westuma Leva, tanto Faito Fatasiai, yeah. O fatuina e o famasino. Lato aula ya te lato ai mo le te lato ya ai faro ya to lato pasio aula muri atu ya tu ese muri tuai lato I fo ya o ave lato ese ya sa mani ai lato tama esa ana I po ai mai o e fa te o fatu ina e o fasione
Then the Lord raised up judges who saved them out of the hands of these raiders. Yet they would not listen to their judges, but prostituted themselves to other gods and worshipped them. They quickly turned from the ways of their ancestors, who had been obedient to the Lord's commands. Whenever the Lord raised up a judge for them, he was with the judge and saved them out of the hands of their enemies, as long as the judge lived. For the Lord relented because of their groaning under those who oppressed and afflicted them. But when the judge died, the people turned or returned to ways even more corrupt than those of their ancestors, following other gods and serving and worshiping them. They refused to give up their evil practices and stubborn ways. God bless you in the reading of God's word tonight from Avea o se upu e fia whakmalosia i le tātou e kālesia nei fo i waitau e whapeona whaukuina awane avea oe ma se Kerisiano e whaalonga tā awane avea oe ma se Kerisiano e whaalonga tā. Say amen. Tonight I want to speak to you, especially within this season of the church, this time that we're in. Don't be a wayward Christian. Don't be a wayward Christian. Say amen. I want to avea tātou se Kerisiano e whaalonga tā. E te reo taimia tātou whaalonga upu e whae mātua i a lātou whanau pia oke me istaimia. Oke aku le atali po le awhine wha sako lea mea pe whaatonu atu wa pai atu e le aise suinga i a masangi ala inga laforupu e a sika mai kiki a whaalonga na tā. E te reo taimina e lafoi tātou o te whipna o te whaalonga e nāma mātou le aso nei. E ai fo i taimi e whaalonga tā i tātou i le fina ngalo le tua. O le upu fo i leo le whaalonga tā, o le upu whaperetania, which is more so stubborn. Ta o le winga tono upu lea, e le whaapea e le loa me tauna whai. E le whaapea fo i ua lātou le malama lamai me tauna whai. Tu sa lea malama lamai le upo lea tua, malama lamai fina ngalo lea tua, ar whala me lawe lea, e le o usus tai ai. Si e ese lo malama lama, ese lo usus tai. Langa te leo teni e ngā tātou le malama lama, wa tātou malama lama me fina ngalo iai lea tua, malama lama i tu la fono, ma mea umalawa o le ola whapa iaina, o le ola ofo ina atu lea tua, au le mea tā aua lea lo sila sila mai lea tua, o le mea o e usus tai mai e whaalongo i le fina ngalo lea tua. Wa o le whaalongo la lea, te le o le kangaka e whaalongo ngata, e loa le tauna whai ai le whaia. E loa le fina ngalo le tua ai le usus tai ai. E whape nafo i la le tātou whaitau tusi leo, le tusi leo le whapsino. O se tusi e whanoa noa i kai whaitau, o le tusi le so o ma tusi o Iosua. Awala nei ngalo ia te oe le taimi muli la o Iosua, na tula ia Iosua, whaila na wholwholanga o mai umale nu o Israelu, whai atu ia Israelu, whanau Israelu, fili o tō le aso nei. Po o ai tō te au na ia. Nā o tō malamlama a wā malo ainga, nā tō te au na ia tua. E uma le tana leo Iosua, so mai lone tana o whamasino, awala nei ngalo ia te oe, o leo la tau nu le wholwholanga o lea tua i le taita ingo le whanau Israelu, mai ai kupito se i o lava i le nu le wholwholaina. Lea la o mai i au le whaala me lamena leo o matua to ina, i Iosua. Wale toe tutusa manosi, wale labra manosi, e lei mahe ala le ngā wenga Iosua. O le tamawhai ina ia whao matia, ma whale au ngā ina uma ia tangata ia, mai nu ese ia lona nofo nei le nu lea.
Família ele tala le atua, o lela o matu i o sua malona tupulanga au tolu whanama Israelu, lela o tolu wha o awina ngā wenga lea, o le wha te a ese ina o tangata ia nu ese, o lo tu mau e le nu lena wholwholena o le tua. A família le tu se whamasino, família e wawa ai atu e o atu ia lea nu ia, e ia lea atu a ina Israelu, me nofo e lato nu o mana to fia le atu, al whala lave, e le usustai lato. Família whaatanga lawe lato ia tangata nu ese ia, o na nofo pe le nu lea. O le tāua le mele tamwhaile atu e whaatea tangata ia, au nei ngalo ia te oi, o tangata ia le ola le olanga whapaupau. Le ngata le olanga whapaupau, e le o moni le atua le, e masani o na ifo e tupua se maatua pepelo. Nela le família atua, aua nei, tusa aua nei tō whaatasi maga, e ngare ala loa le atua, a no nofo whaatasi loa tō manuia, e o ana tō sina i o tō e o ese mai le atua moni, ai o atu e ifo e tupua e se ia. Mea la lena tāua i atu na whai atu i tu a ina o maspulua Israel a tō atu na nuna tō whia mō tō le ele na o tō whia mō tō i o tō a anga ina ia whaatea ese ia nu ese ia o iai pēr. A wai loa tāne whamasino lua whamei tāna whamei wa whanua noa le atua. La mai sau le atua e wawa ai atu e le i whaia le ngā ruenga tangata ia na ina whina ngaro iai le atua. Whamei tāna o tus whaia nofo le isi waenga whamei wa whaine kangaka ma polonga. Ai uma I fo famei e le ngata lau whaima polonga ai wa amakanga nga mix mai aia lako theology, mix mai e foi lato tapo inga ese le wa amata ona se e tapo inga tangata o le ola I le atua moni ai le lau ifo nei li atua pe pelo. E famei lato spai a le au sau nei le tusi le whamsino non tau polua famei le atua wa whaanoa noa le atua whetalai atua le atua iai le anei mea tau whaia. Tō le mama lama e le ngā wenga le nau whaia mōtou. Whamanatu e le atua whamei na o agese ina o tō mai le nua ko pito le eisi si o tō o ahuana o whio mai wala au mose o taita ina o tō mai le nua o ai ko pito le lama o whātau nu lama mena o whorofona atu i ate o tō le o tau nu le nuna whorofona ina le o tō whai atu ai lewa ai atu le ai whaalomonga tā. Mai le nā tele o tausanga mai le teimina o ese mai ai ko pito au le ngalo ia te oi o le masani ale o le nua Israelu o le whaalonga tā. Whio ai fo le vao, sulu tasi aso tau nua tulo le mea la tauna o atulo le nuna whorwholaina ai amata na complaini le atua whai asinga o mima te telo tangata ia nula e le ma whai amata. Siwa amata ona complain o atu lea mea whamai se o vevela o mato fia feinu e leise mea inu iai whai le atua isi mabenga whamai se o pasiau ni a weto mai le lani ai ape a mai nisi state ma nisi mea whangai whai le atua na vare e alu lea mea ma lea mea o whai mabenga pe le atua ai umai wha o le le whaalongua. Whaalonga tā, e o mai ana tau nu le nuna whorwholaina le ala o whaia pēr le amia o le whaalonga tā. Le rā tātou whai tau e tātou whai o whamei o le masani lea. I le tusi am whamasino ai whai tau e o tusi am whamasino o whamasino ese I no a uma nei o sua o whamasino ese I o whaatuina I le atua e tai I lato nu whamei la tala so se teini whaatua I e whaatuna I le atua samsino whamei o le teini voina na whamaoni e le whanonga Israel whamei na iei le file mu le to iei sa whasawa le afo I le whasawa ino I lato mai nu ese e whamei na file mu ma whamaoni le atua Al Mariana fai tau whamei, au le taimi ana oti ai whamsino, whamei ona to e fōi ala ia le olanga tuai. Whamei na fōi le mea tuai, o tā pua isi nua, ia isi atua pepelo, fōi ala le olanga tuai, whamei o a ina ia polonga I lato o whaatanga I le atua isia. Na awa nei ngalo ia te oi, e le whamanuia I le atua ia tātou olanga sese. E ai tangata e whapio le grace le atua kawa o nei ngawe atu e te mi whamei e toi fōi atu le olanga se whamei ona whaatanga le o le atua ina whapolonga ina le whanonga Israel. Ai sea leo sustai, le whaalonga tā. E ai tangi e kalesia e whaatanga I le atua puapuanga o le vesili e le ona le testing o le whaatua tua pēro tele o tangi e ai fo isi tangi ona o le tātou whaalonga tā.
Sometimes I know that we always preach that some trials, some tribulations, they come as a test of our faith. But I want to show you the other side of it. It's not always a testing of our faith. Sometimes God allows these problems to happen in our lives because of our stubbornness and disobedience to God. Because of our wayward ways. God does not bless our mess like some of us say. I want to pull that back and really be careful. That's almost like giving an excuse that God's grace, yes, God's grace is good enough, but if you are living waywardly, back and forth Christian, the Kerisiano voila, and the vela ako e mali, and lele yako e sui foi, o temi fa maoni, o temi le fa maoni, si o nema ta o tangata, ele tasi, ele tu mau, ai loto lua. Le tangata le yako e ko wese e fia e uma ko fia e le mana mile o nanga ile tua fa pena e tatao na tu mau pelo fa maoni mo nanga ile tua e lungana lo sabalina pe yai o le alava fa na tayo mai e le sumia lo o nanga ile tua. Na cycle la le o fa ile tu sile fa msino. This is the cycle and this is the pattern. Famao ni kanya kula mai famsimo. Ang o ke famsimo ko fo ilo na tuai. Fo ilo na tuai fa tanga ile tua po nga fa lo ko fo me ko fo ko e vala au fo ile tua le tu ngai so swani mai ala sili le me o mai po nga ia fa lo mo ta. I have time there to know from me so say time if you all your 21 hours on the lofa to know there to from me Italian there to on Italian there to if I to like my for lazy from Sino to like my days from Sino paola ya la to know for lazy file mu on the alaba le umi on the all na from Sino on the umi for na from ma on tanga uma to foi na famacino ai fai tanto se famacino le famacino ato o le fai ngale kuso le camino ngale fai famaoi ko foi fala la be polonga ko ba le tua saule tua ko faola ko le foi famaoi no le otro famacino ko foi le me tuai o le saikola leo tangata e leo semea le au nanga le tua fala la be e ai telo temi a mesna masone wa fa pena foi au nanga Kerisiano yona bone. Mala mele lu ya tata e kalesi awone mawa tato le nanga le o mawa to nanga Israel ele le ai take le ai o mato fo yo langa tuai ko manga ku le tua bala au saule tua faola se kama kanya le ai mawa lo manguia mawa mamosi ko fo yo langa tuai ko sa na ka milo ya le fa pe fa mo mole le so ne ko ele se langa manuia ele o se langa manuia. Ia tato fai tete iai. E isi talo o le talo fa perla fa pala ia. Don't be a bipolar Christian. Yeah. No e malam laman na por bipolar. E sui lamu. E pio le mango fuera el camino que le lo fa sa con mama un camino la que se como pili. A fengalo le lamu o le pili a oso con ese la au mumu. Onga ni liula i longa pau le langu mumu. A oso ko se isina au e langu mea maka, onga mawhaina inga ni liula longa pau langu mea maka. Si o le whainga lango le o langu kamine, o le oso kua I sui langu Kerisiano, e le kama whapengalu au nanga I le atua. E le o le aso ke mumu ai, e fiki le o le aso e ke langu mea maka ai, fiki le isi aso e langu boni, fiki le aso e sui langu sololo au nanga I le atua. Kamona mole, au e te una I le atua. Langa yai teme ngalo yate oe whaatai le atua e ui langa telo nei tami longa na lofa mai ale atua I lana tangata e lei suia whame so se tengi na wala awa le atua tani le atua fua I le si mamsinimo na sabla ia baba iatu le fo to fo I lana tuai ai whai tau nik toi titi e peuma e spoon mal tolu spoon mal whai o whamasino e se na whai le atua tengi e tamaya e whape ngare cycle over 14 cycles 14 different judges 14 different cycles and each of those 14 times God showed grace. But how many of you know that His grace can come to an end? E ai tene o mai le lofa tu no le tua. Mena na tuma malosi ate o le kalesia o le veta to ma le back and forth Christian. Le Christian e fa maoni ngai uma fa maoni le spaso ele o semen lenga. Nena fa men just pa tu se fali ma e sini e nga ko ma lili
ia leo kama ya polo kama foi wevela leo kama kawa lukewarm. Because kama lukewarm or kama kale leo leva maluku o leva malama fina ngalo le tua ai o leva wevela mo le rik o malama fia o malama na le tua ngale sawa e fata mulu ngale sawa o ame faya o me ana faya. See, we got to be careful, church, that we're not that kind of lukewarm Christians that are just here to fulfill a task. You're wasting your time. Because this is what the Bible says about lukewarm Christians. God will spit you out. So don't think that just by being in church and just filling the seats and filling a task that you'll guarantee the space in heaven. No, the terms are clear. God will spit you out. And what a picture for Christians that are back and forth. Wayward Christians. Christians that are good. And there's that song, some days you're hot, some days you're cold. It's so confusing. Why don't you just stay hot for God? Or in fact, stay cold and just go do what it is that you need to do. But stop acting like you're good and sitting in the middle, because it's good for nothing. That's what lukewarm water is. It's good for nothing. Because if you think about it, if you look at all the things that we drink, we either drink hot things or we drink cold things. Hot things like coffee and tea, they're good hot. And then you have cold beverages. Nobody ever asks, can I get a lukewarm drink? Let me get a lukewarm Pepsi. Can I get a lukewarm coffee? You don't hear that because there's no one on earth that drinks anything lukewarm. And that's why God said, if I taste any lukewarm in your service, I spit it out. How is your service to God, church? Afirmalo na ngai le tua. Kiwe fa apea mai le leia, ai le loa. O le spin mai le tua ia lo na ngai la. Ele fa ia kolos tala le tua na le tua le tato te au na ia. Ala na wenga fa manosi ate o te ngata Kerisiano Midway fa maoni lo na ngai le tua. When you're in, be all in. Don't be half and half. Don't be only in sometimes. Get all in. Say amen. You better get in or what? Or get out. Simple as that. The song doesn't say you better get in, stand in the middle, or check. No, in or out. And church, a time is coming when we need to be very decisive in our commitment to God. Either you're in or you're out. And I know that sounds harsh, but at the end of the day, you make that choice. My job is to present it to you and you decide. Are you in with God or are you just standing on the sidelines? At famanosi ate oe kalesia e ele fai uma mele na famela fai upuna lua sul tolo tato tusi la mele ole famasino famelo le mele o tuina atu e ova ya ia no o ale vabe tulia inato ai le tuina atu e faima me lu ya yo la tola si e ia itaini e a walwa a fai o mele ki fai kai uma e ele kai mele ki koi bala awa koi le tua ele koi kali mai le tua. Yes, that's why we call it the dispensation period of grace, because it's a period meaning that it's within an allotted time. And so that's why Paul says, do we fool around and play with grace? Absolutely not. While you're in the period of grace, take advantage to what? Change your commitment, change your life, and surrender yourself wholeheartedly to the will of God. I will let you e ke koe sa ili aku, e ke koe mala au, e ke koe whioi atu le atua, a e le atua tali mai le atua, e sa ola tala listo me ke whai, e le malea fwoi le atua. O le ese singa la leo le atua ma tangata, o le umi o lona whapale pale mana na misa. Mea na ngai tātou te whaftai le atua, so yes, His grace is very, very sufficient. And I love it because at the end of the day, you cannot go up to heaven and say, you didn't give me enough grace. No, you'll be surprised how much grace He's given you. And many of us, we can assess our lives and we
can see it. How many times have we needed God's grace? Maybe a little more than we needed. And so at the end of the day, yes, we will be accounted for that. But my encouragement to you, if you're still dilly-dallying and playing within the middle of this grace period, I want to encourage you to wake up from that and make your commitment sure and surrender wholeheartedly to God, because the time is coming when God will say, okay, is that what you want to do? I'm releasing you to do what you want to do. The and that's my worry as a church, Midway. It's always my worry every time we pray for the church, every time we pray, is that we don't waste our time, that we're here, but God is actually departed. Because that's what happened in the time of Samuel. That's what happened to the prophet Eli. When you think about Eli and what happened to him, that's what happened. And you remember when one of his grandsons was born, he was named the name which is Ichabod. And what does Ichabod mean? It means the glory of God has departed. And I don't want to be a church where the glory of God has departed. Because at the end of the day, we should just close doors and go away if the glory of God is not manifested in this place. Now, I refuse to be part of a church where God's glory has departed. We need to make sure that we are a church that's committed to the glory of God. That's why when Moses said, God, I don't want no angel leading me. I need your presence to lead us, because it's your presence that distinguishes this party, this group, this membership, this church. It's not the greatness of every other thing. It's only the glory of God. Aloha po lega ngai tātou Kerisiano. Nei mai mau kako kaimi. E o mai malei loa o le vanga wesele mamago le tua. Na ngā le ailo mamago le tua. Ia sa o itara nisi le longa pumi ai o maloro. Ka sia le mafu ama tātou te o mai ai. I whae ia le mamago le tua. Na ngā mamago le tua le iloa i tangata ia le raba ai mai o lo iai le tua ma le Kerisiano. So o te lefia mga ora ia vea tātou e Kerisiano se Kerisiano ngā reo mai ai whātau nū, ngā reo mai ai whai, a o lewa ngā wesile mamaru le tua. And I hope that sinks in. Think about that. I hope that that's the same heart that you have. I don't want to be part of that. Say amen? I don't know about you, but I don't want to be part of that. I want to be a place where we're always in the middle of His presence, where we're always seeing the glory of God, where His presence takes precedence in everything that we do. That's what happened when Solomon blessed the temple. It says that the glory of God filled that place, and it filled it so much that nobody could do their jobs. Why? All they could do was just worship God, because the glory of God filled that place. Taumua le whaatasi mai o le atua ma le tātou sawari. Au le whanau e lawe le tawhai atuai, a tātou sawari, whamaoni le atua. Whamaoni mea oma. Ia nana o whai atu e whaatai atu le teimi le whai le tātou nei koe le e oi lawe le te rin tangata na iai. Ai le sui ai tātou whamaoni le atua. And that's my prayer. I told him, say, si boi ngā mena, go whai tātou e Kerisiano. Se mawai la po whi whamaoni la wai ngare. Well, my you will find you can be cool when I go banquet in a calai. I little go when she say, Mama, I love or fail yella go from my even too. Church, your commitment and your surrender should always be to God and God alone. Never to another human being, never to a pastor, never to an organization, never to anything else. It should always be to the glory of God. Don't tell me to let Sala, not to my men or my daughter bring the Rafi. Leleala, what you long and when I soon want to I subsequently halfway for Rafi, I soon what you I my phone in the same. Tell me a year while I ask if I'm out. Now the fire, I will live on with cinema mamma too. Taumua yato mea nai Kerisiano. Taumua yato o lala wana o leo vea tātou tangata e whaalonga tā. Ai a vea tangata o tangata e whaalonga o fie. Vai atu low shoes tani. Vai o koloi le fesili. E le sauna kele o complain mai si o poi vai ngare oso ai vai esa. Langa le vi inga o le atua leo se kako vi inga. Say amen, church. The Lord raised them judges who saved them out of the hands. Verse 17, yet they would not listen to their judges. It's a hard thing when a leader leads and the people aren't listening. And that's what it says here.
It's hard because they said that God gave them a judge to save them, but they wouldn't listen to their judges. Instead, what did they do? They prostituted themselves to the other things of the world. They're stubborn. They only think about their own ways. And one of the things that I'm praying in the church is that this stubbornness will be broken in the name of Jesus. Because even at the end of the day, I can still sense this stubbornness in the church, and I rebuke that stubbornness. Every day I pray, because this stubbornness is what's keeping them. If we close this and we look at verse 19, look at what verse 19 it says. When the judge died, the people returned to the ways even more corrupt. Why? Because of these two things. Number one, they refused to give up their evil practices. This is one of the reasons why some of us are stubborn, because we refuse to give up our evil ways. I like the way that I did things. This is how I always, there's that saying, this is who I am. No, it's not you. Anyone who is in Jesus Christ is a new creation. The reason why you're staying the same way is because you choose to hold on to those evil practices. And God is saying, if you want to be an obedient child of God, let go of those evil ways. Let go of the evil nature. Let go of the evil practices. If you've been trained up to do things a certain way and it doesn't align with the will of God, I pray in the name of Jesus you will have the humility to let go of that way and to allow God to put His will in your heart so that you can be in the right with Him. E lor me kama fai, ai le ka o fio fishi me, kuso fishi me va per mele, al mele no mi ale. Fai que ia e kana si. Ona me que fishi, na me la so ka o fia. Pe fai que mal mama o le manguia le tua, o lo sustai le tua. La me ka o fio fenime. Ale si e me wai tua na o ingana. I want to 44 years. Say amen. Stubborn ways. Or is he like stubborn? Ele upo e peru. Or is he finally going to upo le okamaka wa malola ko. Stiff-necked people. And you know the funny thing is, this was God's term for the Israelites. Pulled them out of Egypt, split the Red Sea, did all of these miracles, and you know what God said? What a stiff-necked people. Maluwa nang amalu ni luwa ni mafaima ole ala la luwa ole tu ka fa sa o ka fa kong ala or me ale no bula mai or me ale mafaya o like see we become stiff-necked in our wrong ways. But God is saying, this is my will. God wants to release you from that. This is the problem, is we're too stubborn. God wants to do a new thing in your life, but He can't do it because you're too stubborn. You're too stuck in your ways. You're a stiff-necked person. And so God is always dealing with this. And let me just help you. Look at what's going on. Anyone who's stubborn, no matter how big the miracles God does for them, they still be stubborn. Sometimes God even answers prayers, because I want you to notice in the book of Judges, where are they? They're in the promised land. What does that mean, the promised land? This is where they've been waiting for. This is what God had promised them. But even in the promised land, the very land that they've been journeying forever to, now that they're in the promised land, they are still showing their stubbornness. It doesn't matter if you change locations. You can go find another church. But if you're stubborn in this church, you're going to be just as stubborn in that other church. Changing location doesn't deal with a stubborn heart. You need to take care of that stubbornness. Bring it down and submit it to the will of God.
Tele o vabenga, kele o iswinga, kele o menga vabaye ke ofa. E ke mangako vapea, anga ofa ai o vai lua vapea, e se sami o lola mo savale lo ngako. Se mangu o sui ako ko o anga ai le me kuspa o le malo i o huo e kahako. Amu ia la ko. Se ka fia ka mafa fo ni ma ngai mai le langi ia ai amu ia la tu ai o ale kele ma ngai mai langi. Na complain na ia ngai mea ke loa ai esa stubborn o la to loto. You miss out on God's blessings. You miss out on what God wants to do in your life. So I want to encourage you, let go of that stubbornness. Submit, surrender to God. That's what God is looking for. He's not looking at, this is the thing. It's always a spiritual problem for the Israelites. And I want to address this, that even in our church, it's always going to be a spiritual problem. Natata babaya tu ete babaya tu vapea. Pe kaule kumwale au masa. Pe kaule o maya kumakale o kalbo. Pe kaule o maya kumakale mea malea mea. Let me just help you. It's a spiritual problem, and it has to be addressed spiritually. And if we don't deal with our spiritual stubbornness, it's going to be the same going on. And I don't know about you, I'm tired of the same moving on. I want to see God move, but God's not going to move if we keep up with this cycle. Where only when God does something good, then we're faithful. But as soon as God's faithfulness is gone, there goes our faithfulness. And then we come back running to God when we need Him. It doesn't work that way. Yes, God is gracious enough to keep saving you, but one day He's going to stop. And so I encourage you, church, don't be a wayward Christian. Don't be that back and forth Christian. Because at the end of the day, ele mafai, pole alo fa malo seku ya ke e ko fo ya e malo lo stubborn. Ka o male atua, a fa ete lo ke fia manguia. Fa mo lalo tatu lo tele tu. Amo fa ka kalo mata vita na fa fa sala mo le la ma tatu fa malo. Mai talo le il salam. Fa ia se loto mama e toto mi ate. Se loto mama. Fa foina. Se loto fo. Nanga foi letra fa loto mama o mesili ona fa o le mo le tola tatu loto. Nela nga sa o le kalo ka bi ka fa ia se loto mama. Lama foi o le loto le tatu te o na ile tu. A fa ilai o le maha ala o tātou loto e le aisa ki ingo le tu. E mana i le alo ifo o maunga le salamo a lima suplantas. E ko le si fai o kafa mai. E hai le tau blanga i le ino sia ina i le tu. Lea tau blanga na. O le loto maulalo ma le loto ua nuti moia. O le loto ma le sa ina mai le tu. Lama foi a nuti mo moio o tātou loto. O mai ngai mas fai masa wai le tue fausia i le loto fo. E feta hui le ma le tatalo na tabita, fai a se loto fo. E le ma fai a na whaafawina i le tuolo loto, pe a fai ngai ma lolo loto. Ai a nuti mo moia tātou loto. O ngai ngā lai ma fai mo fia e ngā mwenga le atua, o le fausia ina o le loto fo. Kale sia. Na mo tātou ia so manguri. Ia so le a tele ia le whaakawanuma. Le loto maha. A le o whafo. Tele o taimi o to tonu a le kalesia. A lo te talo i le tua Midway mataala. Ia mataala aune i olo loto tūlanga ua maa i lumo le tua. Maua pia le loto wha maurau. Nā ngai e le stalo le tāmita le sarau tōku sumariko salama whamai. Su e mai ure le tua. Su e mai lo loto. Nanga pole ale nā ngai o umau I, ai wha le tonu I, le siau ngā. Ka le sia, pole ale nā ngai o le ke unga umau I, ai le anga tonu I, e le siau ngā. O le loto a e tā ua I le atua, lama le loto lava tātou te au nā I le atua. Ma lo te talo nā mo tātou I kāle sia, au neo vea tātou tangata e whaalonga tā. Whaalonga tā le winga o tangata lei, loa me kauma whai ai le whai au. Ai a vea tātou tangata e usius tā I le atua. Whawhea, whamauralo tātou loto. Tu ua loa leolanga tuai.
Le singa meu foi uma fala velave. O le foi ya. Uma coi foi. Foi uma fala com ele o seu lá uma via na minha. O le coi foi ya qua que eu vai o le coi sal. A fama no se aqui oi tu mau dele tu. Mau pea le loto mau la. Sa ile le tu ma no fina ma. Ta talo lava le ta si le tu ai. Su be mai ta tu. So ani mai le tu au ne avea ma tu le Kerisiano asher e lung amana lo le fai mo o nana a. Ai tu mau pea. Fa mau ni pea. Nang ole tu ala na te tau te mata malana au nana ia te. Ta tau fa ma sina te ia ta to ma tana nepo. E on tau fai atu. Mana ia tau ta vita le fa. Ele fa pena se lo mala e te mita fa pena le ne uma no. E me sia ka mi ele ka ma ko le ne uma. Tu fa ma sia te ni tu mana le tua su e mai lo lot. Because even in those times when you think everything is going good, you'll be surprised when the Spirit of God checks your heart. So especially when you think everything is good, I want to encourage you, it is in those moments, ask God, search my heart. Check my motivation. Make sure, God, that everything that I do is for you and for you alone. Search my heart, oh God. And that's what we're going to do here as we get ready to pray. As we pray, let's ask God to search our hearts. Not only to search our hearts, let's pray that we will find it in our heart to release any stubbornness, but to find humility in His presence. And let's pray that we will have that sense of urgency. That God, I don't want to be part of a church where the glory of God has departed. I want to sense your glory every time I come to meet you here. Every time I come to serve God, I want to see your glory. If I know my name to ain't no so say, can make it some way let to I or to feel I love my mama. I want to say now you know not so. I saw that so now yai or to feel I love my mama there too. No, we can see the glory of God every day of our lives. But it all begins with your desire to see it. Do you desire to see God's glory? Do you desire for God's presence to always be manifested whenever His church gathers? Let that be your desire. Let there be a hunger. That's what Jesus said. Blessed are those who hunger and thirst after His righteousness. What are you hungering after? What are you thirsty after? Do you want more of God's righteousness? More of God's glory? Or are we busy trying to fulfill our own personal pursuits? Let's make it about God. Let's do it for the glory of God. But let's pray tonight. God, search our hearts. So Maola loto wa nuti mamoia. Fausia ila iyo se loto fo. E mawhai na mata o auna mata pwai ate oe. Ile mama me whamai. Kama mia mai lea tua tato kono talo neiko. Ile swafa Yesu.
te ia le ni inga te tau ia te ia. Whapale ina uia i o tātou inga. Na waele ai lava se isi e tusa, mana o fio le tu. Ia oe, ia oe tu. Whamarino ai o. Lei lava oe e tu. Whawawau lava lava lofa oe e tu. Dai le tu o siaga noa. Antua mai le tu e sai le oe lava fina. Mia oe tu. Ua e whamau i lava oe e o whawawau. Ai e whetalai le tu e tu. Ai se tu sama tu le ai. Wana o le lava tu. Mia oe Yesu. Whamarino ai o ai le te lava oe le tu. Thank you, Jesus. Thank you. We bless you. We worship you and we give you glory. And we give you honor now for your faithfulness. Thank you for your faithfulness, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. We bless your name, Jesus. Tu ia te oe, lau lava vi inga le tu, a wai te tau ia te oe. Tai le tu oe te le tu lafo ina I mātou. Tai ta mai lo alofa tu noa. O lo alofa muti mana e fō I tai au. O lo wha maoni le tukulanga ma le tukulanga. Whaatai le tu oe lo anga le lei. O lo alofa le tu oe whati noina I le asu ma le asu. Ala lea ta mai le fwai mai o le ola ma manosi fau ia I mātou I aso te tasi. Aftai le atua I le whamaro lona fwai le tino ai sili ai le nama le atua. Aftai lo tau singa manuia ia I mātou mara o le kumoni lama le atua. Ana le seno oi le atua. Mātou te lea mawhai a lawa se mea tasi. Ai whaatai atu ta mai mea uma lawa we whai a mai mātou. Moni lava oe lava le tali o mātou mana o. O oe fōi e te whawhila ina o mātou mana o mai mea le lei uma lava le tua mātou tau. Lewa le sila fia le tua mātou mana o. Tau lava o mātou whātua tua atu I a te oe. Ta mā I e sosari. Maua pere whātua tua, maua loto tele, maua lo saki le tua. Maua fo ile tu le whamaoni mātou te whamaoni ai le mātou au nanga I a te oe. E o mātou whalongo nei pōle tu au ni avea mātou ma ne Kerisiano e whalonga tā. Ne Kerisiano usi ustari maana ana I le mea te whina malo ia. I o mooti o mātou whiwhilinga le tu. E meisi o mātou loto ofu ina atu I a te oe ta malo mātou ta tau. E o le tatano lo tāmita I lan salamo le atua ia whaia se loto fau. Whafo wina ma whama maina o mātou loto o mātou mafo fau le atua. Tālo vo I le atua. Ai se na te suesveino o mātou loto ana o oe lava le atua. Suesve mai a nana pa ia.
mea uma te sia fia le tu samalo fina alo le tua. Le loto e le lea, le loto whaamauruma, le loto nata le tua, le te tano le nei po. A tana o ia nanga pa ia e te fufulu ma whaamamama. Ia tafi e sea le tua. Ma ia e whaamamaina o mātou loto e rei o mātou au nātu ia te oi le angama ma whaamaoni le tua. Whamangalo mai fo i le tua i o mātou se sea. Whamangalo i o mātou whale tonu le tua. Ai e fsoswani le tua i a mātou whamalo losi. I le mātou o nanga i a te oe ke lungana lore samarina le tua e le suni ai. Le mātou whamaoni i a te oe malawhina ngalo le tua. Maua pere oli oli marma ele ngā mai lau fio le tua. Whaia e lau ngā ruenga, wa mātou iai aso e mata ai le tua. Ia tu mau pere whatua tua, whina whinau le te talo oli oli whamai moe le tua. Ia whamalo losi le tua wā, ua whaita to alo tu fio mai le tua. Whamanuia i o mātou aiga lotu, whamanuia ne e Kerisiano le tua. Mātou te talo lava le tua, aua lava ne a vese ina lawa ngā mabaia. Ia atangia pea lau mamalu le o ngāti tonu le le Kerisiano. Ia whaia pea lau whina ngalo tai pea oe tama. Ule mai oe le tua oe le ao le Kerisiano Jesu Keriso. Whaia lau whina ngalo e pea o na whaia le langi le tua. Whamanuia mai le tua i mātou. Anga lei le tua, staimi mātou te tāpe nei o le tua ia i e poi malawea i le tua. Due to mawhai o mga ruenga o toe fo i nei aso na nei wai aso tamā ia ngalei mua o muri au oe le tua. A tasi mai mātou tamā i mea oma mātou te whai ia mātou sa wale lale a manga le o lale tino le tua. Ia mātou fili pera oe whai mali ma whaola i o mātou o langa le tua. Whaftai la uku, whaftai o na lele awanoa le tua. Ia ngalei la ia le tua ma whamanuia mai lau e Kerisiano. Ia te oe le vi inga tama, nei maso umai o i le whaavau lara. Le swafa sinsilio i Jesu Keriso, ma te ore mana watuai. Amen e amen. Tai tato la maunano, you may be seated in the presence of God. Yeah, malo la whamanosi. Tai atu tato unoto nepo, ia for tato from the tower. Tai atu for tato live stream. Nei anga leila tu whanabi atu ia te tau. Foi o povo tua, foi uma sua sonha, e a folha de sabrina, e foi uma yaso, e a família tua, mas isso, amém. E a tua